kalami ke jingpat liang hapadeng ki nongshong shnong ka mola sla karya namar ke jingmam yohun halor kor komjit rangba shnong hakani ke shnong haka khatlai trik noilar arjar arpuar kiba persya ya kor komjit rangba shnong kiloong bagi kuwa da collection kabolong kerpang secret ballot ya kaba on peniai da ki ma meliam kat ko mo iso jingi mene kom shnong ni kabo iso jangan mene ti kolong ba hot ngadu kisngi ba adap nama kani ka kam shnong jing sya kadik kana adikut ada kendah patrik Andai dah kalang kisnong jengi du katu kan ikut kisama senong kirang bak senong kiseng samlan lek nalek buk ya ka jingtho mar bak senong balik lang du berkat senong terus ni lera ka jingtho bak senong ka hot siam ba wan bumik loy no ndarong kam terki kata senong ban man kam senong no andai kalang siam hatu si adon kat lang mati berkat senong berkat lang jong bak senong berang jengi ba sulai de hatu si adon kalang bak siam du de si kalang siam bang tengis pulbek kasong karai de senong lalu pelong dar bak senong Tadi nak lagi senang larai pelong tasi kleterik, bat mata sing nalapat ban makalong ba ngampai berkat ba lesi nak lagi usia mulak penuan ne kumong tai di bisa joki kelong ba nak lagi usia mulak penuan ngam cek ke dah bakal senang apa lagi usia man di jing sali ka kamram ka dustur hidu kadika hima muliang kan penyak yang lu jing lang sudah bersiap hi tak senang dah kamnong ni pi ngilang ngiru mak pelang kata deh hok nginam ketok ya no rei ngiburam hidu yo ek sebab senang lesi dan gibat tiap dari bom tiap dari yang betul kata ni kuabat sisen pat nak kawai gen kawai bat kajinjit nong temai ka song sisen pat kawai menyo kajing honlang majority ngim kwa pas nong ndara siteng pen support yo no siteng support yo no katu kolong ka ibit pi ndai kadang jungi hingi kuabat sisen pat kemun tolong menang kawai kajing lang ngen kot meeting biang ngen kot song sisen pemberapa iba no la dek dan dara pi hatta kasih dah pi pemberapa iba final nomination ba mono ba kontes yang kata ka Syuki untuk lepas senang, naduk lepas senang, haduk eksekutif, naduk samla, haduk eksekutif, selalu kami haduk eksekutif, kata kalau berbuat berhenti, batang-batang ikut bang, senang kan senang bakal bisisian, penyerai biang, kemudian nyelek, mengikut ajeng sungsan, mengikut senang kalau jing kalau bayar berhenti, mak kami imtah jing kalau senang, kalau aduk jika men bah borok kiliang. Dia benci didok. Teng rei bencukan kata aduk, ngimku ada berlong tangin long no tangin long nak tangin dong syak thiet nang syak sap jono senang hari ke senang ngidong hok ngidong karait belum ngene keren belum ngentilang senang thau ngidong hok bondu ben mi ben yang dak senang udo ben song dan hok katam nak kot terus dah ibet ben siang ke yang ngibram ngikwa dah ben ibet song no dah we kwa ben yang tu yang bang keren kata ngi support hi yo nu nur bas nong betrai ngi support ngim ju peram rei katkum ka constitution katkum ka an pat ka dor bas nong pat katkum ka jing yo no simam liam kolong bas sem nak katam tak khot ke jinglang khot ke dorbar batamai bakumlung pinyok yang nung ketkam batamai baru eksekutif harup uksong bakuhi penong kini election di kita basui rakti ne da kedan da secret ballot mah rakti oh kimba biasa mentaru nak lang nasional ru badam ngam angahani yo i lang siaru katrai ba Kam ilong kuat. Kajing je basang tu kolong surakti tentang barakti siliang don mamana dang dobra di sumula syufur spat mencura jebor kabakam kusan kabakam kerpang kabadang kampla kolong bah ni don kami la kata kaskel balot kata vote bonono bala beli election basang tak kata kolong kolong subah bah haboro wat konsel fendiar kon kami katahi wat ka village member lu kami katahi wat konsel kami katahi wat si mamlem lu kami katahi pasrak bala pha la kasong mamlem lu kolong kami katahi Aba hari abai dia berkatai katali kadang berkosan pagi ku apa di nagalang siam nagalang ka hima menteri jong siam nak kalang long saki dah dalam maki kalong anu saki kalong bekut berhenti memang i mata ka komia pia chnong hanu lu dong ru teng kalong bakala teng ko ani tai nak ku kajing secara bekut ku kajing jok bekut tinggi kami nagalang lu siam wanlang sakilang menteri pasang du pro lagi kumene yo so ba ong baladon kita kajing kelumar pila ban subatai kumno ko wanja kata je MP mo kembak pesai mene andre kata hatu mene step ya kembang dak kembak siang MP ba kadang ju kuman den lagi ngono ju kuman selong beki kan ju kuman suni ba ngimhun kei ke mamon kamlang bangi ngimhun yo urang pasnong bau yo tau ju ho teng dang ngihun andre ke ngimhun kolong ba kamlang ka ba itrat teh tentang mata tembiang kerkom ya le jet kamhun kambet kami itrat kami berhenti tagalang no senong ru kimhun ni kata ni khamsep katho yo rumah senong ba umdi macam bakamta ding ni bura biru daw yo urung ngikemen mamat tamaru ngikemen ni ta ko ngi kwa jingjet pa kalong bakut sebagai ngem kwa kalung hari ura kanu ka jibang munah pereng senong datang ni don kata ding kas pelpau ba ni senong ngimdo ke teli ni bengi di song ni swat di jing harura cong tau ngila jonga kum senong ni kampua pacong jonga song pilang baro jungi ngimdo kanu ke jing harura ke jing pat parang senong ni kau ke kam ku benya lum kewai
mình ít nên tli trong thao cùng lông nên tli học trong thao nghìn nhộ nói làm nghìn nhộ nu nói làm bahasa ru kadon kam kalau long bang ngintay lang kat lang ganyo sesnong bat ki orang basnong kat ban nak wei pat kaliang ki bakrsian kilaong la penlong ik jingjit rang basnong dak ba syurakti ha ka ba ki pai ba i kitarwa banjit ya u ba ki mon laong ba kilami laiken hun ki batrwa ki rang basnong ki ba mon ban benset ya ka kam rang basnong ha ka ni ka snong kene ka tem ka jong kene ka executive committee ke jong ni ka ba yang penyak manga ba head mana kum dong ba snong kala de ban kut ha une u snam balade dan rei namar ba ngimla ban pelong do ba snong ba kam sa sarkar ba kam sa sia ke la extend yang nga sisi snam ba kan kut ka somai tre kam ke jong nga ba ka executive committee ha ka kat kendai tarik undang nai. Di suara kan kuat ngin kuat long dorban nak banjir ya kinong kitkan tumai. Ban cimti ya kelengkor ban penyat ya kesenang dekam. Ya kaji sisa nga hakat naladehi ngam kuasu ban long tumbas nong. Kaji ngijit ikram bas nong pat kam day elect mau yo pibakla. Not election but selection. Makat kum ka riti ke dustur ke jongi. Tradition ke jong ni de selection mde election namala daw dan gakten election tegamat ka debendan party debendan candidate hangni pat ni jet be nakinong jong la de gidei gitu ke beda tre ke beda dan hapoka ke beda rung basnong ke barem la ne ke bat thmai la ne ki nunu ki la ne ki bamdei ke bakit kam snong mensuaro ni jet tegamat ni select ke ni jet ke kumting sai ke sini ni jet ke nabala jet ikram gasnong te kinong snong hi ki propose bon ki ong ni kwa de ita te la jet anta te adon lai party ami kawai menne kasni kami lai party kawai budget yai ba sulai de mangna rumba snong berimo ong ni kwa i ba sulai bandong rumba snong ban continue biang ban bat dang ko rumba snong dan segibai party bagyong ni kwa i ba Herman pengentai bailong rambak senong nang dan sekibai ngikwa banlong iba yau kunio banlong rambak senong dah balami lai parti minta tingi hab bentet menu babon brio bekerjan menu bayo jeng kersan bakambon nang bentai kata lami lai bentai babon do kedai sekaliang jong ba sulai baar bawan ba Herman bat balai wan ba yau kunio nabala pet entar jingbun brio jala prakti kilai pet syang lala kajong ki bekersan iba sulai kilet chekning bekersan iba Herman kilet chekning kalian bekersan iba yoknya kinjeng peden te habdin nam ta ba kilai pet kilau dan kinong bisa ki jo ba ki prakti ba kilarai ba kinong kersan jong ba sulai kide ki bondo kinong kersan jong iba Herman kilet ba tek nong kersan jom ba yau punya di balai tekat kongger di so ta majority ki bekersan ya kinu ki budget ya ki rembas nong te ki jet ya kita kinong kersan da kita ki bondo te tam kentahi bat la declare ba iba sulai en pende yang kum rembas nong bala jet ru ya i ba Albren Kharpungor kum u asisten rembak senong bala dia dro ya iba sani Khatpuri kum sekretari senong de hadin bala dep nang ta kidan kibam songhon kiong ngin yele da kabut secret bala ngong secret bala te ki klem yo tip te na po ka hima melim klem ai te ka klem ai direction man le ka secret bala ada ki ai direction secret bala ngin le nama lagi lek secret ballot mentah kejengkeli kelang menuban fund yang expenditure usia melim ni kesenang pada ki orang ban fund la kesenang ngim dan fund dan senang nama kejenglut kanum dunang ayak silat in happen enumerate in happen print ya ki ballot paper mah in happen print berapa in happen bu ki banar bagumni gemtai ki ban ong ba utau de candidate utau de candidate berlong lomba senang ti kita ki prosedur ke bagin ham ya kalong ke berjerong
dan mereka por sampai terkam kamsya mat sekaweru ka jumta na ka affairs jong sim lem kalong manjit bet haka rukam ka penjit menjua kamot ka traditional way of selecting ya ki nongkit kamsno kadan ni gejing bom hun no habang mayu unju nong election apa orang hun wong tu la thiet buat tau la penbam bisa tau la kamta ten re kam de kamta ka jingjit ingi ka bahasa ka jingjit ingi mene yakin ang kit kam senang kalong ka bakhot ka suba babet berhenti nama ka jingjit kalong ndam penta ka bahaka me dang senang nam ta simet hinong kit senang kam senang di pamenta kikit ya ga senang ndri bakin yo kata bor kum rumba senang ni sekretari kum ni bor kum sekretari lani ni kata bor kum rumba dom baru kinong kit kam senang kilong kumju ni trai nak menta kebahaka pet yang secret balap dak election di pidon iu habade berkata pi election pi ka ngangkum mangalaong itin madan election sistem madan election there must be a party abadan ke party kadan election dan dia kam jet rang ba senang rumung kitab senang nangam so ya kum hagajing snow jingman hagajing snow simat kang nangam so ya nawa ba election is reflected a partisan way pi kalong partisan habibidan party fitrai nam ta ki bahajang katang party une bayang na kaneng party une bayang nang party pot fitrai nam ta kaneng party tiklet no yak menta kaneng kawai party handai bangi jet pagi nong kit kam senang dak jing jet yang traditional ngitrai bet nam ta ke bahajang bet kam ngangam so ha ban ang man le daka secret ballot nama bangile de secret ballot tegmot sibon kijing kinwan but ngini hapan pet kmat iwe pos nang pengim kwa ya kata bakan lawan jia kena kesenang ketong iki namala dan daka election tamat kadan but there will be somebody behind always kindan kidiki kumenta ka pole la jan election kelawan wana ke UDP party kan kersanota ke NPP kan lanta ke kongres permi dota tengok talom no gumga political party bat hangta kan mi ke jingbam sumuhun ke jingnya pat ke pra po senang kata di kata na so ngamnya ham jengmut kumma senang ben hadeng kata ke jingi kendo jongi ngila tho sekesitiru ngila penbot ke sitiru tangka verbal request dari ngila penbot ke sitiru ma ni ang somha manpa jaga ke representative bangini jet yaki nongkit kam senang tembai namaga pem trikam ke jongi kan kut no how kendai tarik mendau nai tinggal apa ngila le ya ka berapa ke prosedur bagi be menbot ngila ada bot nanti mengila hidah ka jong ka jing yu nanti ngila bot ba ya ke prosedur ke ba ke belak tak dak hima melim